Tayon di kamchi kohak kopisan bay jam komam. Juset al yop takila iko bayin kopisan. Jam komam joksat capayin. Aba ayon eko bayul yibang kinaldi. Kawal subo kilen ay te kosat. Subo kolok le komul ayon kukunon. Pero jam komam kam kal tabakin o ay satcham. Jinte tach ko wane. Halek ko babay jam komam shin. Kam kauchikut ko ba as kabay. Ako na komam Jesus. Sibiyay gikanok pay Evangelio San Mateo. May 9:1-8. Ato chal bay tu. Kunwina aktol kawal kilan. Chibek pekulal yin kapasok set al kampul al komam wane. Paskoli na oni yop takil yin kunpul lakom. Makapasok set al mul lakil komam Jesus wane. As kayin kun lakwina aktol masyante. Kay kapastuon wistak wana. Ay bay tokal cheki konabal. Ay walbay ayon di. Tokal chikona keshanil yin ketani milal. Am chikalilok awal kaloni kapak kiloni. Titol jam komam lananyilo jam tesko wane. Gustak wana kok anes mi mangulal sin. Halek komul bay jam komam. Yet as katuwat ok mi mangulal bay tiba. Kal komul bay jam Jesus. Kal komul bay jam Jesus. Kal komul bay jam Jesus. Kok yalok jam yul kotriki. Yok taksha wal jam komul. Yok taksha wal jam komul. Yok taksha wal jam komul. Ok yalok jam yul kotriki. Manjakil jam yin kogu. Manjakil jam yin kogu. Manjakil jam yin kogu.